Rumwarak, Hilda, marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Ta mga nuparbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan, nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan, balasang ka. Iso good luck ko namang kanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, nana? Good luck ko nampay sa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitan nakyaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. Noan niya ti makitkitam, di kalatan ang tagtagare. Bawal ti pulungera ababaunan dito'y balay may, Hilda. Ay, awan. Yak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalastan sa ita, Maray. Ay huwag nga rod Ada tumalimbabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Kartaan siguro na dya bakak mananita. Ala, takit niya agmeriendan, Maray. Pag merienda ang tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan, kan sanggay sa atinapay, mabalinay. Awan nga minapulos kwarta ko, repisos. Ala, mapanta nga rodang. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre nak tumat Syakla ka na yun, hindi mangilibre kang kabunog. Awampay na po utak ngayon libre nak. Wen ka day, nagmunaya. Sa anak mo ta na imot no da kwarta. Si kakit di mo't girlfriend. Agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend, gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ag gayem tamat, saan aya? Wan ba't kit di Ala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito Okay lang ko maano awan rikrik na ngam adamot nga rod timpor nga an na yun ti bagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kayat ko nga rod matan ti agawid. Agnegosyo aklangan. Barang makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako na balasang dito'y abroad. Ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat matlang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ni mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw. Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat at tamat nanan. Agawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito Manula abulan ti uray na Di kay agsublain, Rupaw? Saan siguro, nanan? Nagsaritaan min ka ni Cindy Reta. Agnegosyon to ka no ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sabala pagilyan. Narikat ti trabaho dito Ang aginanak to pa Ay kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang yaw? Kwa. 5 mail anak kaw. Singsingiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Anak tapawitan da kayo. Ang pang-aasyaw, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwartayo. Nga mga pala makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw.
Nag-emergency nga may, ti babaunan tayaw. Sa nabalay, las day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari, nga maawan mo't matungtong palyo akariyaw. Ay, sorry, anak kaw. Ala kayo, nana. Ape nga asyak tinrason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amla ka de. Awang mamapukaw kang ka. Para day talaang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga min tagpayso kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutang ak. Binilin na pa yan dagiti daduma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda. Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat day taan na panunot mo ading kaw. Uray siya gumatang ak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Aduma ti napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak Manong. Di mo lain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihilda ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Ta iso ti mangkuyog kada kayo no kunayong agpa-check up kayo. Apay ngay. Adda nang i-forward iti ladawan nyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo umitmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amoy. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan nyo. Upat da. Anya? O nay mo dagita tattaon. Kaya't da kadadaulan kada kayaw. Di kayo nagkalintagan nanan. Amumin ti ugali yo. Isa pasensya. Pagrigrigatan niti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata, maawatan nyo reta. Agpawita, ngam ni Hilda ababa ulan ti pangipanaganap. Ken uray ti abas tuyo di tabalay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya? Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan mi Impulong da ka dagiti anak ka. Nalaing da nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak paiso kadagiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Masol da kita kakabagyan mi Manakibiyang da nga may masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tagda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Second hand pa'y maaraw. Sana bale atang may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Ay, huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wen takas na tinaapal a tao. Guraan na ka nga uray awang maday nga inaramid mo kenkwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de biyag. Asino ako Mario, ayan, nana. Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kenkwana. Nang rung na idi nakagatang day ti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda.
Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo, anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatyam. Siyak ati ayunam, ta siyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan, dagiti anak kaw. Wena na, nginggatang ko na iti abasto tayo dito'y balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti nga anak ko. Siyak ti inada, ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da ka nung amin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pag-aayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay, tempauida. Uray sa nga ribulaang. Awan nana, tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabong. Uray 5 gasat, awan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan nana, pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor, gabi baraw. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nana. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat kumang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta nana. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nana. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, mala, iyag mo arudan tan 5,000 baraw. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta kay. Kasano, alag ti lugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin ang napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo day ta. Awan binabaw yan. Nana Olga, apay nga inala ni Manong Gabi tilugan niyo. Imbagak nga iparipir na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasanong amo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalain nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung naman siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun akatulong ka laang dito'y balay may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into agdamag mo dagiti anak yu kanyak, no umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga imparipir ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon, sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahom ti siputam. Manungat tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka maten bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdis-kitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga, kasla saan tangagayam. Ti agayam, ag tinulaw, saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdis-kitar. Sa inton adda madiskitarak, makibingay ka. Pati merienda syak amay. Bayam, tanu mga bakak, ibingayan kanto promise. Agruam ka mo, bono. Ulay kato'y girlfriend ko na aya. Sardingan na kao, nawawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayim tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak itan. Sige, gamdi mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan.
Mura siya nga raw na baka kumay. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak a panangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Sika mabatyag diskitar iti kwarta bonog. Ala, bayam tayo nagtukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kan tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang napanatawin. Awanan aday talaya, nalungtutan. Saan ba't Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati ak tulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang ang bunog. Ay naimbag nga oras mao, pari Karpiaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman ak pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ayan ay da, Maray. Saan na tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di da ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gidya nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay iduduling ko a kwarta di ta, Mare. Malala, iyagmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak itan ti kwarta. Iyagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alam nga rin, ijay to balayon ti pangyawatak iti kwarta, Mare. Ay, dituyan na, paray. Kaslawa mo pa nagtalag mo kanya. Iyawa mo dituyan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle medya balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na Olga tata Karpiaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanyak da ito, balasan ko. Ipasada ka, sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbina, sinaldaak nga, jak ipasada. Ha? Ala, amo ka ti dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jak mo Basta noan niya ti saritaan migin ni Mari Olga, isulang. Sige, papana ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samot nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle ang ginatang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apeng insaldayo. Insaldayo, adi yung manlaing pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Jay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsugal niyo. Iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid niyo. Ipasubo na kayo dahil panagsugsugal niyo nanang. Manipo dita. Di kayo nrumwar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga, adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Uy, tapno di kayo mapan makisugal. No ipilit yung tirumwar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isayad la pumanaw kami.
Agabang kami iti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak ni Hilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo ng agpapaanawa kayo pa lang. Makautang kayo, gapo iti dahil abisyo yung. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan yo ang magustuhan, anak ko. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rudan nga jay, date me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay, Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, un gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? hey, nasaya at latamot Sagpaminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dahi jay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugang nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay ta nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV dayjay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayom ko. Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No daddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaang kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumbang nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti aramidon minana. Ay, narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady ta. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? What? Amo pa'y man mo't iti day tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asidag pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay matkiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant.
Nag-take out kami lang iti kinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga rudin Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Ang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babali nakatagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wen. No kasta, masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya! Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kasto nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawa. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tataw. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tataw. Awatan milatan ati kasto nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Naku nampay. Imbag atahan nga daktal ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsen na trabaho, kapilitan nga ramiden ta. Ano santan Anya nga rod ngay. Ay awanan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayatan ti agsubli ijay. Tawam mo lasang putak ijay. Taam mo ta broken family kami. Si kangay. Uray siya ka? Awan mo't lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mo't kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas iti nagbanagan ta. No siya kakot. Hanakon nga agsubli iti dayjay nga inuman. Kan hanak mo't langan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston di na minsan nga nailawan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat agsapol iti lalaki a responsable.
Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamot lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Wen hanta nga kasapulan ti lalaki, ti biyagtan niya. Nangyaga kit tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjang nga inuman. Awan mangkita kayo laangan iti daduma apagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din, pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta matiyagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki ana amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kaminto nga agnaed. Panawan na kami ito yan. Kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta iti. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran na. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Un nga rod nana. Agsingsingput ka na. O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Un nana, kun agyaman nakadagiti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi, Un nana, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnauddalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kantumot laeng jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nakong. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate naramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana,
Maamamom tumet ti lalaki aparaken ka. Ay, wan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. Oo, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko? Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay na, hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da dyan nga tidi. Tapno ikasar nakmat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may itiinuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang hanakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da dyan nga tidi. Pangaasim. Pilyum na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura ket addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diyak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. O na, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kaduwatan agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadong. Kat kunak manumay dagi kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman replyan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay ka na. Apay kapaw. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay a lalaki. Uwan nga rod. Single ni Teddy. No agbong at tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso na ti ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV. No anyaman tinagkamaliyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka manen. Nariga ti mailawan manen balasang ko. Teddy, ate bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak kada ta idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Anak nga gang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailawan tala, iti dahi di arabi. Tagpada ta anabartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalay sa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae a type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay, kwa. Hanak ka di nga tumboy. Kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV?
Bayad na ka di parikot mo, Elfie. Di ka agro nga, ang mga numariing ti anak mo. Abay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, Nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Oh, day tanti bagbagakken ka. Kaasi ka man nga roden balasag ko. Awan ka di ti trabaho ita, Elfie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, Nana. Nasaysaya at pay. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisag makam. Ay, Jackman, amo no apay nga kastutigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may sabanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumutlaeng ti nakakaasi iti odi na. No dim ngagak kumakanya yung idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mangayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, Nana. Anya tigatangan niyo, Manong. Sa anak agumatang, umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakan ka. Taamangan ko nakno, di naktumot lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may saak abalaw kan pensyonado, awan nobiyak. Ha? Mabalin ka de, di makisiningid kan ka ade. Akat. Uwan mabalin lata, Manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarungkaran na kadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, Nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot nakong. Anya tamom nga ay, ang mga no ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumkumpor may matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, akdonen na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman na. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan.
Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Ket apaman amalpas ti kasarta. Agnaed kayo ni jibalay kaw. Ibilang kaw kas pudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko daytakin ka. Kunting my friend, nasurukan ang makatawan tinapalabas, manipod na balo ka. Mabalin manen. Manjakon, nadidigra akon, my friend. Ha? Taapay mo. Nagrigat to pa'y tagladingit. Nagrigat tag sangit, tauray lagkupit ti baro kong nagsangit ka. Anyat kayat mo asawan. Kakaiso ng anak ka mo bunakon. Nagrigat to pa'y ti mabalo. Anya ang mabalo asasawam mo. Katuman mat, babaluan naksatan namin duwan nga nabaluak. Imposible Nairanra na la siguro mat Awan mat siding di tapagayusan tiluam. Wana nga madamat si ding ito ramay ko, ito tamudok. Anya kumamat nga iti pakainaigan day ta siding mo dita. Wana tano agsangit akat dato ti pagpunas ko iti luwak. Iso nga dato ti maayosan iti luwa. Anya! Awan, iso nga baybay amon data asawa. Inkali kong data kinilipat. Anya! Ay na friend, ubing ka pa'y. Manulat tawin mo. Nasurok la at rentam. Makiasawa ka pa'y. Nang runakit awan pa'y anak mo. Barang agsikog ka no makiasawa ka manin. Saanan? Di karkaron nga nasakit no masikugak nga panawan ta asawak. Kastoy kulangan. Ay, agtugtugawak man pa lang ito paradaan. Takanak pa dato ice cream ko sa akto agawid. Takababain mat no mga nakidyo nagtijip. Kababain kadagiti pasayros. Barikas! Barikas yun dita! Agure ka. Barikas! Mabigbig ko na taglakla ko iti barekas Barikas! Wan, amok data. Barikas, ate! Ha? Kunching! Sikaman! Kunching! Anya ka di jenagan mo? Nalipatak matan. Oo na yan. Kinulusyak ni Boying. Diyan ngay kabsat, tigayem mo iti kabangibang nga iling. Apay, nalipata mo, nagaramkin ka iti pinaay mo. Ha? Ay, uwan gayam. Namkapilitan nga basta doon ka idi ata ada nga ron asawak idi. Agpaiso ya. Anabalo ka kanumanen, Kunching. Ay, uwan nga rod. Ay na. At dangarod na nama ko na. Tabalasan ka manen, Kunching. Ha? Kunching, awan pa asawak. Iso baka mabalin nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. Nabalo ka matan? Kuwa. Kunching, aywan, papanam. Ay, agawid akon. Inibus ko lang di ice cream nga ginatang ko. Ay, itulog ka nga rudan nga agawid, Kunching. Itulog ka. Ay, sanan, kababain. Mataktak ti panaglakom iti sinturon. Ay na, sana problema na ita, Kunching. Di ituloy ko taglako iti lugaryo, Kunching. Asino di ka na yun ang mga itulod kin ni Kunching, bakit? Jak ang mua. Di namat padanunan dito'y balay. Agpatpating gamo lang amin di taparaangan. Agar-aram nga tap. Wano, nubyo na. Jak ang mua. Damagam to jay anak ta. Tapno di ka agpugpugtaw. Ay, Oo. Apay ang nagsinaay ka, Kunching. apay nga tanga kastoy. Apay, ada problema, Kunchita? Problema nga ro dato'y pusok. Kasla nga ag-ayat manan. Talaga? Asino nga tay ayataw? Ay, saan ko pa'y matkidi nga totally love. Nga mag-araram. Oh, asino? Nibuying aglaklak ko iti sinturon. Inal daw nga umay balay.
Kunak nga man dya kung agayat ngam apay nga tangay nga kasla makil kay ligak mat no makit. Kita. Kay, anya pilat ko ngay. Aklo naman Nulakit di tabaro Wen baro mat kidi. Ay, kunak nuhana kun nga agayat ngam. Apay nga taaya nga ada pay lang amin agaram kanya. Ay napintas ka nga min friend. Sige, aklo nam kit din. Basta na simple. Ay, madlaw mat kidi nga nasing patangam. Ish, hanak nga tanga mabalo manan. Ay saan nga min aday tati panunutem Think positive, friend. Sige kit din. Aklo na mo. No kasta, nubyo mo day dya alalaki, anak ko. Wen tatang. Kay, anyat salitaan nyo. Agkasar kayo ka dek? Ha? No kasta. Okay lang kada kayo no makiasawa akman ng tatang. Ay, uwad mayat kit diya. Tapno addan to kadkadwa minton bumakit ka. Nang runa kit awan anak mo. Baring aganak kan, numakiasawa ka maning. Ay, kunak nuhana kun nga makiasawa ngam. Biglamat nga dimtang dadya nga buwing! Agyaman na, Kunjing. Imanugot ka na makikalay sa kanya. At agyaman akmat ata, kinayatnak nga uray baloak. Sapay ko matamaadaan nga dagos iti anak. Namindua akon nga nakiasawa nga mahanak nga nagsiksikob. Ipanamlama kain ka, Kunjing. No agpada talakid di ana sa lunat, sigurado amaddan tadagos ita. Day taupat no limbang anak. Mayatin, Kunjing. Ay na, di uray man may sawan no duwa lang, mabalinan. Te importante kat adda. Naimbag nga orasyon ni nang ustang. Merry kastamat, Conchita. Nay, adamat ka duwam. Boyfriend ko ni nang, ni Buying. Naimbang nga orasyon, nana. Merry kastamat, alala, sumunod kayo anyat kayat yung nga inuman. Diyos, wano ka pa. Sana ni nang. Umay milang ibaga kada kayo nga. May sa kayon to nga ni nang no agkasar kami ka ni Buying. No kasta, makiasawa ka manan, Kunjing. Uwan nga ron ni nang. Di pa'y may katlon ni tagundaway nga nakan kay ti kasar. Hindi mo na nakiasawa ka, inaladak ka ni nang. Hindi may kadwa, inaladak manan. Sa ita, alam, dak manan. Katuan awan mo't dakas na ni nang. Wan mo't kitriya, agad ka ano nga ron ti kasaryaw. Ento no may nga bulanan ni nang. Sige. Ang masino nga iti partner mo kanya. Di mo ko na ni Bartolo manag. Kat isumat nga talaga ti kanayon nga partner yaw ni nang. Ay, sukatamot to na. Makauma mo tayo partner. Mabaybay agamag na. Matuo ka naknukas dyan agmartsa ka may. Nakabaybay agamag na. Daytay may medyo nasalsal lagi sa basit ti partner mo kanya, Kunjing. Saan natin agkukurap? Mabalay! Apay ngay, apinaturog mo iti silid mo ni Buying anak ka. Nekat man ano aya? Agnobyo kami nga rodan. Ngam di kay pa'y nagkasar. Urayin nyo kumapay amalpas ti kalay sakay to agkaida. Ay na, hanan nga uso day tatad nga panawan nanang. Adan to pahan nga agnobyo kat agkaida Nagidya agnobyon to lakit din. Agkumari ka na agkumparen to pa kat agkaida. Da kami to lakit din nga agboyfriend. Nangalalaamot ka na gita adamag, Conchita. Ado ti mabuybuyak nga turis-turis nga kastan. Handa nga agnobyo nga magkakaidada. Iso nga baybayan da kami kadi. Ureta mabitan ti kasarme ka ni Buying. Buying, darling. Agsapan. Bumangon kanta, mangantayon. Bakit? Mawala ka bumangon. Ni, apa yang ay? Diyan ka mo, Kunjing. Pagkakapsuta. Ni, apa yang ay? Jesus, anya datan ngay? Apay, adaya sigud nga sakit mo?
Jak amo, jak mo kami nagpatpatigap. Labayagan da ito yung parit ni agula ba sa enton kan. Agkapsutak na tanadyak mawatan. Ay sus, abayan ngay. Malamin na kunti. Doble man tiulas ko. Awan, mabit lang arod. Ay, ala, nagbara ka mat gayam. Una ron. Aguri-gurak sa manin. Apay nga. Kanayon kayang agurigur? Bueno, nagsalda nga di manuabulan. Sa ita, adaman matan. Ay sus, agpa-check up ka nga rod Sanay na. Gagangay na guri-gur da ito eh. Aging bagak tumutalang bagat. Pakanem atap no pumigsa. Hanamat nga rod kaya timangan. Natamnay ka no ti panagraman natatang. Pilitem ure basilaang. Maumaak nga mang pilit. Ay, aguray man pa ti kasar tatang. Ha? Apay? Agsakit mata ni Buying. Ay na. Naimbagan tun ano ka sayaw? Ay, basta aguray pa'y. I-extend me pa'y lang. Paliwak man pa'y ti salon at na. Anya? Ipa-check up ko man pa'y. Tabaka dakit ni nadagsan nga sakit na. Nalakaya man ng timabwalo. Ha? Nalakaya ti masakitan manan. Ti maibra ti manan. Mabaliwan man ng tapil hiduk. Agbaliw-baliw tapil hiduk ngam ibat-bat ti dakmat. Useless. Gagangay la siguro at rangkaso na dyan ako. Ay, narigat ti mang nam na matatang. Isungaguray man pa data kasar-kasar. Kahit, anya ti ko na ti doktora na kao. Kumusta ti check up ni Buyay? Ay, ada ka no ba to di apro na? Anya? Kat masapul nga opera anda. Iso nga na-confine. I-cancel konti kasarme, nanang. Tapay mal. Baka kit di ang komplikasyon di sakit na nga No nga iso ti ipatay na. Nalakaya ti mabalo. Anya? Manjakon. Mawatan nyo mat siguro ti kaya tunga sa awan, nanang. Wen, maawatan ka na kao. Di mo kayat ti masakitan manen. Ti mapanawan ako nam. Ngamapay, masigurado nga raw amatay adagos ni Buyay. Kan kasanungay matirik na no sinaam. Sigurado ang masaktan day chay. Ta simpray, inayat na kamutin. An-anwam data ayat-ayat no iba tinakanto matlaang. Iso nga hanan data kasar-kasar. Kahit asino nga timang bantay kinibuyang iti ospital no kunam ama opera. Kat ninanang na Di mo mapanbantayan? Inaktulangan kaniti prutas na. Kahit kaano nga iti kasaryaw. Ta na-extend mo tan. Saanan? Uray tayong post ko ni Facebook. Imbagak nga cancelled. Anya? Baka hanga day lang ti sakit ni Buying ngay. Mabuta nga. Narigat ti mabalumanan. Ha? Kumusta ka, baraw? Dito nakapsutak, nana. Sana ba na tanalpasan ti operasyon mo, baraw? Oo, matkid Kahit ni Konjing, talaga ka ding awanan plano nang umaymang sarungkar kanya. Ay na, di mo namnamaan day ta. Lipati mong ti anak ko. Anyat kayat yu asawan. Ay, saan na ka nakayat ti anak ko? Anya, apay kaya akla at ti panangikulasay na kanya, nana. Magsakit tinaramid na. Pangaasiyo, kaya't ko ang makasarita ni Konjing. Sigay, taibagak, taumay ditaw. Imayak tap no nalawag ti saritaan. Kantap no formal ti panang sinatan Buying. Apay nga, sinaan akong Konjing. Ay, ayatan ka. Di na ko masinaan. Awanan ti panagayat ko kanyam. Iso nga sorry. Kanhan mo man nga ipilit ti bagim kanyak. Awanan ti pasat mo into'y pusok. Agbreak tan
Panunutamlatan nga walang forever. Tapnohan ka na nga masakitan niya. Kunting. Naggapuam kunting. Kun apay akas la, aglaladot ka. Manual dawan akas tatimadmadlaw ko ken ka. Ay, naggapo aki di doktor tatang. Ay na, masikugak matgayam. Nibuying tama dato si Kuko. Anya! Talubulan matgayaman ti si Kuko. Kunak no nadili aklaang nga masikugak matgayaman. Ay, nibuying ti ama na. Anya? Ikit, kasano ngay? Sininaamot ni Boyeng. Ay, kapilitan na nga makisinublia na kanya na. Anya? Eh, kaluwa na. Ay, apaw. Naimbagan mo't siguro na jayay. Tatalo mo't tin abulan tinapalabas manipod na opera. Uwan nga rod iso nga mapanak ije balay da tatang. Ha? Anyat masapul yu manang? Naimbag nga oras mo ading. Kabsat mo ni Buying. Ada ni manong mo. Ay, saan ko kabsat ni Buying manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ni Buying. Ay, ada manang. Iso ka titigagaram? Uwan ko mga rod, ading. Ay, mabitla nga rod tayo bak, ha? Buying, sweetheart, ada bisita. Ha? Sweetheart ko na. Adan sa balingan ubyan ni Buying. Ay, apay ngay. Oh. Ha? Kunsing, siga magayam. Punaklan no asino ti imbaga dya asawa ka sa ngailik. Asawam da dyan nga, babae. Wen kunjing, kalkalpas di kalay sa amin, idi na minsan akalman. Anya, apay ngay nga nang asawa kan, Buying? Apay ngay, kasano ak ngayon? Ha? Ne, di mo't inkulasay na kon. Sininaan na kon. Imbasura nak akaslawan ang yaman na. Tamabuteng kakanugayam amabalo manen. Tati ammom, ipatay ko ti sakit ko. Ngam saan? Naimbaga na kong kunjing. Sa itata naimbaga na kong, kundi sangit ka umay ditoy. Buying, masikugak. Kasi kati ama da ito si Kuko. Anya? Ay kat suportarak ati si kug mo kunjing. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko itanak ko. Ngam lading itak. Taawanin lugar mo dito'y puso. Taaddan sa bali nga ayatat. Kat nagkasal kami pa yan. So lading itak ha kunjing. Ngam naladawon ti amin. Sorry. Buying. Aysa, si Mang Petgaya manipod abroad di gayem mau. Nagkita kayaw? Asino agayim ko, tatang? Ni Melay Gayim ko ko day jayon. Nagka-eskwelahan kami la ide elementarya kan high school. Ngam saan ko agayim? Kat kanayon kay ba't nagkuyog iday? Kanayon kay di balay da. Uno saan? Iso ti kanayon nga umay di ti balay. No daw kasyon di ti lugar tayaw. Da kayo akanayon ti agkuy-kuyog iday. Idi saan itan? Apay, ada ka ni saan yaw ang nagkinaawatan? Ada baso lakin ka, unaw. Tsak kaya tikas dya klase ti tao. Palangguan, kan feeling back nang. Ha? Palangguan daya? Kat saan may nagsingpet tupay? Napakumbaba ni Melay. Kan may sa talaga matabak nang, tabi maknang idinagaproud. Dakil nga may tisuldo na di abroad kas caregiver. Kas tama iti agwarwara sa damag di ti lugar tayaw. Anya tamo yung ay. Amang ano ada illegal nga aramid na ijabron. Iso nga imado ti kwartana. Apay aya, akasta ka. Gayem mo pa'y mat nga rod, jay Ay, saan ko nga roda na gayem day jay? Talim mastugan.
Kung namulan na sino kabaknangan nun, nakaraman labasit, limastugan, masurona. Agparti tayo nanang, taayaban tayo dagiti kalugaran tayo. Takailiw kunti makibanding kadakwada. May kuwan anak ko, mayat day ta na panunot mo tanay. Adaw timang damdamag kan ka. Basta makita dak, sikat isang kadamag da. Mailiw da siguro kan ka ah. Kailiw kumat nga ro din dagiti kalugaran tayo nanang. Nangro na dagiti gagayim ko. Inak man gayang pasyaran ni ay sa agayim ko na madamdama. Kumusta nga tamot tanday dyan? Saan ko nga min a friend iti FB? Nay, apay ngay asaan mo a friend kat gayem mo nga rod. Friend ko mat ni amok idi. Ngamjak man amo, kasaan mat itan. Anya, Makikita yo ka din ni Aisa nanang. Anya trabaho na itan ngay. awan samot. Addan salay jay balayda, di marumrumwar no kwa. Anya? Kat sayang ti inadal na no saan nga trabaho. Nakapasan sapay iti board exam. Wen nga rod mapmapanan ti tawan. Narigat to na ma-employ day dyan o bumakot. Alang arod ta sarong karaktuman day di agayam ko, nanang. Aysa, adda ni Melay di ta balkon. Damdamagan na ka. Kan adda chocolate ngay gam na. Anya, umay lagpasikat day ta. Di ol alaan ti chocolate nga itad na. Kasla tay lagbibisin launay na awatan nyo. Ngam sayang ano jak alaan. Sapay nagdakkel. Ay, basta di ol alaan. Itad na kadang pada na saan na nakaadal. Feeling mo day ta babae mo. Tuwan nga rod Ngam nagadumot ti alahas na anak ko. Madlaw abim maknangan jay gayim mo. Wana, iso nga imay tao may naipasikat dagi nga alahas na. Ibagayo ta na sakit ti ulo. Nakaturog ko na yung. Anya, Awan laganas ko makisarita dita. Amok to mga lang umay nakpasikatan. Nalalay nga mo lang misua. Idagis iskwila kami pay. Siyak ti mang pakpakupyakan ko na edi. Pasang awa amin na grado na. Kan may sa. Nakaadalak nga misungay. Awan na ilupas na. Nagpatinggal iti second year college. ay wuna niya. Ay wuna. Nangat nga to ka mo lang misua. Saan nagaputabimak na nga nakakundi palastugan. Tanangat nga tumot lang nga adayo ti adal ko nga miso. Dagiti lapada ka di adal ti kayat ko akain nistorya. Ay, sayang. Kunak no makaistoryak ti gayam ko. Kailiw ko nga minan ka. Nasakit nga min ti ulo na. Isa pasensya ka na. Ala, sana balin na nabitang. Agsubli ang tulangan no maminsan. Aywan, umay kay to ijay balay inton bigat. Tagluto kami iti pagsasangwan tayo. Apay, asino ti ag birthday. Awan na. Kayat mila ti agpakan. Takailiw kayon ang makabanding akakalugarak. Kanwan gayam, ibati kon to'y chocolate para kada kayo, nana. Ay, sana, balasan ko. Masayang lang day tatani. Awan, timang mangan iti chocolate kada kami atalo. Ha? Apay, bawal, nana. Wan nga rod, may parit kada kami nga agasawa. Kandi mo kayat ni Aisa. Tadadada lang ipon na. Agsakit tingipon na numangan iti kakasta. Iso nga agyaman aklaangan, balasan ko. Agasam, dayjay akin na palangguan na ngay anak ko. Awan nag-birthday, ngam agpasken da kano. Makita yu ti kasta akin na pasikat na. Agraramanda. Nakaigamdala iti basita kwarta ngam limas tugdan. Kas dala nakaraman nga niya. Kat, mapan ka? Saan? Itanyaga po. Agbibisi na kaya? Oray siya, jak mapan. Taday tanto man nagpapaapal ti aramiden dan. Pagsarsaritaan nyo dito nga agin Patawara lang gumayan na kita bibigyong agis istorya. Anyat liblibyan niyaw. Damelay abalik bayan na. Agasam dayta. Agpaskanda nga oray awan met agbirthday. Di kayo kat agyaman, para mananda kayo ti katastis do na ija abroad. Kaya't dangaron ba't agparaman?
kasjay at mayat, amuna ti agiparanaw. Mapantayo kitday, ta siguradong agiwaras iti pasarabo manipod abroad da dyan. Kas kalagbibisin mo talaklakayan. Makadamag kalat libre amakan, alisto ka mapan. Di katiyaw awis da nga raw, di kay kit mapanay. Mapantayo kitday. Saan kami nga umay kini Aisa? Apay ngay, Agraraman mo da jamelay. Nakaigamla bas iti tinawadwad a kwarta. Kung namalan asino akabaknangan nun. Ta kundi party pa yun. Talaga nagkitid, di pa nagpampanunot na. Ay, kasjay sa talaga tawan nagadalan na. Agraraman a bumaknang. nay, apay kasta ti panagsasaom kat gayem mo da jay. Di yuman sang kauling nga ibaga na tagayam-gayam. Dagiti lapada ka di adal kan nalaing ti gagayam ko tatang. Agraraman tumulaang da jay kawan na ilupas na kurso. Jak pagan ano akadwa? Ha? Nangato ti standard ko. Ammo yumat adi adalak. Di adal kang agpaiso ang istambay ka mag. Awan mo trabaho manakaw. Sayang tinlepas mo ata di mo mati-apply. At least, degree holder oray sa dino ti papanak at dalata kanyak ti inadal ko. Kandi kay kadagdanan, makasapulak to'y tinapinta sa trabaho. Dakdakkel to nga amang ti sweldo nga may tiday jamilay. Bitang bakit, nakaturo kan, Saan pa'y? Nakamulaga takpay. Apay aya. pampanunutek ngamin timbagbaga di anak ta. Madlawa na ti sakit tinakam na iti gayem na. Kat limas tugmet nga minan. Tatunggal agawid, agparte. Napasikat launay. Saan na pa nagpasikat ti kasjay. Kaya't nalati agiparano di ti kwartana. May siya ka may imbes ako rektarum jay anak ta iti madinga ibagbagana. Saan ta paspasuro tambat. Katagpay suma nga dagiti bagbagana. May samot jay inana nga agraraman. Na-pride nga may ti anak ta. Di na siguro maaklaw na napimpintasan ti biyag di gayem na nga misaw. Nangruna kat sana nakalpas iti kolehiyo ni Melay. Ang napintasan ti biyag na. Ada pa hindi negosyonan. Kentalon nagitilugan na. E dinto tajay anak ta anak kaadal. May sala nga istambay. Di na siguro maaklon na ita. Sasawam mo't alaklakayan. No siya kamay sa kat napatpatag ti kinalaing ngam ti kinabaknang. Di oray man nakabakbak nang ka no nakapoy mo ti ulom awan serbina. Nalalaing mo't nga dayo di anak ta ngam da di amelay. Imalakan niya kanalaing. No talaga analaing. Naipakat na kuman at inadal na ngam saan man. Pagturayan na mo't ngamin ti kinangato ti pride na. Talaga kit di a high pride ni Aisa. Sika ti malaan na. Agpada kayo anangato ti pride na. Mangan kayo laang tataldo. Agmay-may sa kayon samat. Ayan da na nabitang kan ay sa agayim ko ngay. Ay kwa, ada ka no, aramiden na, balasang ka. Iswa, saklangan ti may. Ay, kastaya. Kunak no makaumay da. Sapay kailiw kun ang makainistorya ni Aisa. Kat naimbag ka din ti sakit ti ulo na. Ay, wait, mayatin balasang ka. Sige, tasarong karak tumanan. Aywan, di kay pa'y agaw-awid numalpas kayo ang mga na. Taada pa'y itid ko kada kayo, tata. Dagiti dilata ti itid ko kada kayo. Kan sabsabon, kas kada toothpaste, tabawal sama ti chocolate kada kayo. Anya bawal. Saan balasang ka? Mabalin. Awan, ti bawal ka na kamay. Ay nakit no pagpaborito na nanam abitang kan ti gaya mo ani ay sa ti chocolate. Nagrawot na ti kakasta. Ha? Kunak man no maiparit. Saan? Pagpaborito nagyagi na ti chocolate. Sayang. Di kay imay di ta balay damelay bakal. Makita mo na tayo. Ha?
Dolyar samot dayta. Wen, inikanak iti dolyar ni Milay. Inikan na amin a senior citizen. Nawad-wad mo na ito, yun $20 ko naman. Apay akong diitad iti kwarta. Apay, aglup-lupyas launa yan ay ati kwartada, takun diitad da. Amangan mat no inutang na dagita nga inwarwaras na, tapno agparang lang ado ti kwartada. Kwarta na na kita, uy. Dakalamat at talaga ti sweldo na iya abroad. Kan nagistorya ito'y kanyak. Ado, ti sideline na. Iso nga, ado ti pagsweldoan na. Anyat sideline na ngay, agker-ker-ker iti inuduro. Sa bagay na, tasaan mo't anak kagradwar iti kolehyo. O, naimat ti kasta pa nagsasaumon bitang. Madlaw-launay nga daapal nyo kan ni Milay. Apal ngay bagbagamat. Pagan anong nga apalan jay awan adal na ngay. Ay na, dayto iti tandaan Aldo. Napimpintas to nga amang tibiyag ti anak ta. Tanakalpas iti panagadal na. Ado, tinapintas nga oportunidad nga agur uray kan kuana iti masakbayan. Aysa, pakitaan man mo't dagiti kalugaran tayo. Di mo ipalubos ang napimpintas ti panagbiag jay awan adal na agayim mo ngamsika. Wen, di ka di mandanagan ta umadani na mapasamak dayta. Apay, adan inaplaya matrabaho. Wen nanang, agpatulong ak iti agar-aram kanyak. Adda nga agar-aram kanyak ngam jak kurso nada. Jay ibagbaga na at trabaho ti pagintirisak. Anya trabaho ngay. Agbalinak ka no nga assistant na. Katdakkel ka no ti sweldo. Ay katala, gambata mo na nako. Bareng day tabutin ti pagbaknangam. Uy, Aiza, si kamot gayam ti masabat ko. Big-big-bigan kay itay, tanakamas ka ngamin. Ni, si kamagaya Melay. Ala, kumusta kan? Kailiw kan gayam. Ay, sususus din nakarakupan tanagatling utak. Nagbanglo kan tupay. Ala, umay ka tayong tamangan. Ilibre ka. Ay, agdardarasak mo't Melay. Adda ngamin ilaklakad ko tagaplaya kiti dakkel a kumpanya. Katdakkel to ti sweldo ki Jay. Ay, kasta aya. Ala nga rod, inton maminsanan. Sige, panawan kan. Anyat pampanunutam Melay. Kaslada na unaga pampanunutam. Jay gayam ko ananang. Ni Aiza. Mas daawak taapay akil na at atimam na'y kanyak agayam na. Apay aya. Nagsabat kami ngamin itay ijay ili. Katkas na unay apa nangarakop ko kankwana. Ngamkas na awan iiliwan na kanyak. Nakunana pa'y kiti ang agdardaras. Taadda ka no asikaswan na. Ngam saan nga umdas day arason nanang. Talaga asabali tinadlaw ko kankwana. Timam na itipan na kisarsarita na kanyak. Akas lakit din adda nakabasulak kankwana ajak amo. Ay, di na siguro maaklon na napintasan ti biyag mo, iso akas jay. Mapelo siguro, ta syempre, iso adi-adal, saan abimaknang. Ang sika asi kanyar college lat na ilepas na, napintasan ti biyag mo. Adun ti business mo. Tangamen, nasingpet ka, anak ko. Pinagbalin ko ngamin nga inspirasyon ti kinarigat ti panagbiag tayo idinanang. Iso ang nagpursigiak ang nagtrabaho. Ngam pakabasulak ka din no pumintas ti biyag ko. Umdas ka din day taapangguraan ti gayam ko kanyak nanang. Nangato ti pride di gayam mo, iso abaybay amon. Sana balay ta, saan mo't lang nga iso ti gayam mo. Adupay mo dagiti gagayam mo, saan? When matkit di ngam madilang amin tiriknak nanang. Ang amuray no kasta, pakita amlat tayo tinasayaat Di ka agpapaapektar kang kwa na anak ko. When ananang, iso na lang ang tagsubliak manan ije abroad. Ngam di kampay nagsarita na imbag itigayam ko. Di mo pilitan, no talaga di nakayat. Tatipod nung agayam, saan ama ibasar iti kinabaknang. Wano kinakurapay.
No di kat no kasano kayong agtinulaw kan agsinakit. Dayta ti tandaanam, anak ko. Wow! Nagpintas mo tanda ito yung apartment? Asino ti kadwang agnag dito'y lindon? Siyak Aisa. Ha? Kunak man no, balay mo? Ada. Ngam kadwaan ka pala dito eh. Tama nga no, mabuteng kang agmay-may sa. Maikawa ka talaga no, awan kadwak dito eh. Kaano nga ron ti pa nagrugik ngagtrabaho nga eh? Sana narumbang agtrabaho ka? Ha? Ni? Kunak man no ko na mapagbalinan na nga assistant mo? Saan na masapol? Tadyak kaya't ngagbanog ka. Di ka matanaga. Tasyak ti mang bayad iti abang mo dito eh. Kan binulan nga ikan ka iti kwartam. Ha? Tiyan mo dagiti dadakkel ko. Dakkel ti sweldok dito eh. Nawadwad dated ko akwarta kan ka iti binulan. Basta, ayatin nak. Anya? Yak. Makaparugit mo't dito a tao. Awan apulos sumgar adut-dut ko kenkwana. Tawan mo't ka itsu-itsura na. Kas laburangan. Oh, apa yan nagpigkat ti panangkitam kanyak. Kaya't kadi asawan na ka, ana in love kamutan kanyak. Ha? Ay, kwa. Oh, ato iti kwarta. Oh, ita mo nagiti dadakal mo. Ala. Ay, makamuditan. Ure ta do magayang kwartana. Basta jak agpasikog. Tadyak kayat nga umala ti ropa na itagbalintong anak ko. Imawagan jay anak mo kan ka. No, ayan nan. No, nakatrabaho mo't laangan. Wan, nagsweldo nga ron pa yan. Anya, nagbiitang. Kapkapan na pala, nagsweldo adagosay. Kas jay da ka nga agpasweldo iti kumpanya nga yan na. Sige tarumwarak. Inak irwar ti impaw it na asweldo na. Ingkarim ano aklunan ka, itad mo amin nakidawag kan kalindon. Apay, anyat kayat mo ay sa my love. Isuro nakman nga agmaneho, tay gatangan nakitilugan ko. Apay lang, kat adak lang arudan a driver mo. Kan adamat to'y lugan tang aramatan ta. Tapno daw sarak nga agawid ijay lugar mi no kas dya makauawid ha. Ay saan? Ang mga no madisgrasya ka. Nang runa kat long drive. Naringkat na awan ka doon magbiyahe. No makauawid ka. Ibagang taagawid ta adwa. Ha? Ay sanan. Saan tapay lang nga agaw-awid lindon. Kababain. No makita da ijay lugar mi. Saan matagwapo? Ang mga nuyawan dalaang ijay. I-add friend ko dyan lastog agayim ko. Tapakita ak mamad. Saan lang nga iso tagpalpalastog iti social media. Agipusak mamad. Agtugawak kampay iti driver city logan mi kanilindon. Tapno kampay iti siya tagman maneho. Pakita ak man day dyan amelay. Ang jak ipostiro pa day dyan alindon. Saan mo ta presentable niya rupa na? Saan kami ngagbagay? Napintasak ngam kasya ti itsura tinubyaw. Oho, orew awan. Di kwarta na lang ti kinayat ko kang kwana. Oh, ato iti kwarta my love. Wow, agyaman na, lindon. Nagadumatan. Pau itam lagi ti dadakal mo ah. Ay, saanan? Orno nga klangan tititad mo. Tanwagawi dak sa akong to idaykan. Ala ah, makamuka my love. Di mat awan trabaho mita. Inta mag-shopping. Ha? Kwa? Asla masadutak mo't arumwar. Alan italaang mo't. Adda ngamin kayat ko agatangan. Jak ngamin amo ti turturungag dito eh. Ang mga lumapukawak. Ala nga ron, agrumbot kan. Tas sa pulak di kalugong kan shades ko. Anya, nalulam mag-shades ka.
Pangdagdag pugi At datan dito yung restaurant. Ikatamon at maskan shades mo. Kasano ang makapangan ka no nakamas kamot. Kan kasano ang makitam ti ka ng ngay no nakashades ka. Kunak tumot ngamin nga i-take out talangan ti kananta. Mabisinak nga rodan. Mangantakit di dito yun. Nasapulan ka matlangan, lindon ang mapairo. Ha? Amelia? Apay nga da ka dito. Pangasim, di ka agis kantalo dito. Ay, Lindon, asin no day ta babae? Apay, di mo ang mga dasawa ti kadkadwang alalaki. Siya ti asawa na, kat nabayagan asap-sapulan kayo. Adda na kaibaga kan inted na tiladawan nyo kanya. Iso nga amok asika ti kabito'y asawa. Anya? Amelia, anya ka kadi. Agawid kan pangasim. Arsab kakit di talaga. Uray sa dino a lugar ti pakaidistinwang. At dalat na babaeng Lindon! kat si kamot a babae. Garatigit kamot Tiro ba ka na ko? May kanlindo. Agawid tan. Kamusaan. Mga yabak iti pulis dito. Sige. Agawid ta nga roden. Umikan. Apay ngay, pinanawanak mo ni Lindon. Binaybayanak dito yan. Sapay jak ka mo ti turturungak dito eh. Awanan pa hindi siya. Linuko na ka. Ay na, si kamot gaya man ako. Apaya di mo imbaga nga agawid ka gaya man. Ay, Ala, sumrag ka. Apay ngay akas ta tila nga masim magpat. Kan, tarupam, kasla na sugat. diyak ko nagsubli di syudad nanang. Sayang lang, tadyak nayawi di inururnong ko akwartak. Diyak mat ngamin ammo ti turturungak kijay. Anyat ibagbagam, di ka maawata nanak ko. Ay, kinapuno na. Sana ka nagtrabaho. Nga mada na boyfriend ko abak nang. Inururnong ko tinintad na kwartak. Nawadwad mo to na day jay ngam. Diya ko nagsubli ti dagusmi tamabuto nga kiti asawa na. Anya, asawa? Saan abaro? Saan? Ngam okay lang. Awan na sakit abakrang ko. Tadyak mo't inayat na jay lalaki. Anya, Jay kwarta ti sayangak lang unay nanang. Nay, apay nagbakbakwar ka, Aisha. Kagap-gap po kay Jay clinic tatang. Kat masikugak mo't gayam. Anya, alakit kasano nga ron tayo tan. Diyak kaya tagsikog tatang. Diyak kaya ti may babain. Kandiyak kaya't arumo pa iti ama na dahito eh. Sana gwapo ti ama ti sikog ko. Ay, nagloko kan. O yawan pa tinakaalaami ti sikog mo. Kan awan mabalin mo, tadaditan. Anyalangan ni ti sawan nagiti tao kanyak. Ay, katno anyaman ti mangag mo, akseptaram Talaga kasta. Anya ngay kat inaramid mo, mait. Sangwam atan yaman nga ibunga na ita nga inaramid mo, anak kao. aray, sanak ko. Di ka agpuy-puyat tamasapa kayo kanu ama panije bangkag no bigat. Depindi, ananang. Sapay rumwarak na matandama. Apay, papanamanan ay Ingka man aginumaid. Ninanang may. Gagangay ti baro Pagpalabasan iti oras. Basta di ka agpuy-puyat. Tano na bartek ka, naladaw kan tumanin nga greg. Aldaw taw, no agrein ka. Una nang. Makitan to ka din. Ay, di ka pa ilang amin mag-asawa, bareng agtalnakan. Kita man ni Parim Ajunel, nanakam, responsable nga asawa ka nama. Trabaho kan balaylaag, ti ayan na. Ay na, at takay manan. Ikumparadak manan iti daya kumparik. Agduma kami mat at estado ti biyag. Agduma mat tigasat mi adwaa. Bakay, isa ka na anak man iti balon ko. Tay jayak man kalapaw ko, ija bangkag amaturog ita arabi Tanyaman nga oras kat aganakan tay bakak.
Sapay agraira ita dagiti agtatakaw iti dingwen. Nasken amabantayak di dingwen ta. Wen lakay, tane, narigat nga agpaiso. Sapay kakaiso na pagbiyagan ta dagiti taraken ta adingwen. No apay mo ngamin ang nagado dagiti agtaktakaw. Sapay nagdakkala katulungan iti talon dagiti anwang ken bakat ah. Isang orod anas ka na mabantayan bakit? Sana rumbang ang mapukaw dagijay. Sige nga ron. Urayan nakbiitan tay saganak tay balon mo lakay. Apagisong, naluton tay pangaldawan tayo. Pare Junay, dumagas ka pa dito balaya. Mapan kan samot iti bangkag mo. Nagbalon kan sapay. Ay wen, tabantayak man tay, panaganak tay bakak pare. Talaga bilibakan ka pare. Mayat ti panagtarakan mo kadag iti dingwen mo. Naglulok magda. Makita mo tay bakak nga nakagalot di tapuon ti mangga. Ay napaw, nagkutong, nagkusin kami na mangan. Ne, ngagpaiso pare. Awan mo ngamin, makapasadot mo ngamin ti mangi pastor yung bangkag pare. Nagadayaw. Sapay nagpudo mo nagwatiwat apagpagnain. Agsakay ka ngamin na pare. San ngamin nga naamo kanyak dito pare? Sumangdunto pa na dadumang. Gagangay na pare. Ano usam Sapay nagdakila katulungan tayo dito dingwan tayo. Tinantupay kabailan tayo agbabat iti kapudutan. Aglusduylatan siya. Iso ano maminsan. San ko nga isalsalog iti bangkag? Masapulat tamad. Mataripato da na imag pare. Ta kasila tao matila kita. Ala pare lapsang kabay. Ta sigurado mabisinan na kita itingun ko. Nagkasalaki din nagiti tarakan ni pare Junila ya. Ayun. Adan sa kami lalaki baka ni pare Junila. Padasak tuman nga ipaasawa iti baka. Barang masikugan. Kat umadugda man. San akasta nga agmay-may salang arutin. Agkukutil pa Iso pati da tao nagsasado ta mga ipasto. No kasto yung awan pangalaan iti sakati ang maipakan. Lalaki man ang timpas ngay tay baka ta bakit? Manon adana sa puro lalaki timpas ngay na. Ay na, nagsayaaten ngay lakay. Sapay ado tagbirbirok iti lalaki a baka. Tay paasawa na dagiti taraken da baka. Uwan nga rod bakit? Ne, agan anad kawan. Amangan magsipsipot lang dagiti agtatakaw. No maadaan da iti gundaw amang tako ka dagiti dingwan ta ay sus, delikado. Masapol nga agridam tayo lakay. Di ka matanagan bakit? Anong sa kabantayan dagiti taraken ta? Tapno saan da ang mapukaw? Reis, Baraw, Aldaway. Di mo't adupay, ti trabaho nyo kan ni tatang mau iji bangkag. Itay-pay parbangaw na rimwar ni tatang mau. Angam sika, ay na, bumta ka intay sara tinuang. Angam adaka pa'y dito'y anak kailad. Unay kayo matanana. Makaturturog pala da tao. Istrubo kayo may. Agalas 9, iti agsapa. Sa pinagsakit ti ulok. Sinubsubraan yun tumungamin ti minom iti arak idirabi ay. Di mo pa'y napuutan ay na dito'y ruwar ti nagturugam. Sa didak rin Sa pinagato ti lamok dito. Kasla ka mo ngamin manti ka maturag. Dumanog ka pa'y numaklaat ka makariay. Iso binaybayan da kan Nalabos kayo mananang. Saan mo't Tata Andres, agmay-may sa kayo matitibang kagyaw. Uwin Baraw, talay, saan mo tamasango ni Ares tiyo may dito yan? Tari na biimot tan ti pa nagbartik na. Na yun ni pare Aris. Baybayan na kayong alatang agmay-may sa sumalog dito bangkag. Sapay lumakay kayon. Iso kumaat agtrabaho dito bangkag yaw. Kan mangkita kadagitay tarakan yaw. Uwin kumaa. Ngumtidakas na kaya agduma kayo mga miniti kapanunutan ni anak ka. Naimbag ka pa'y Baraw. Nanakim ka. Barang makapanunot tong matlaen, tata. Siya pa'y lakumaa. Ay, Uwin Baraw. Adon ti lalaki abaka adingwin mo niya. Uwan tata. Ipasawak tuman tay tarakin may. Barang aganak bitan. Uwan tata. Nakailatan ti makam mo. Naamumot ka na kayo ito'y tarakin ko.
Saan na kayong an-anwan dayta? Uwing baraw, kit inton sumarunulat tantay bayad na awan gamin na itugot ko nga kwarta dito kay. Wan tata, awan problema iti dayta. Nay, sumungad ba gaya man ni Arex? Madlaw nga kariring na pailan. Unayin ti kasta lang at anak ko. Kasla nagumukan ti bilit ti kulot nga buok na. Tata, umay kayo makanan. Binalunan kayo. Ala, umay kan barok. Mangantayaw. Sige lang, tata. Imbag man, ta binalunan na anak ko. Di kayo tumangamin nagbalo, tata. Kinawawampay mo inaluto itay tinam. Idi rimwara kanya balay. Sige, sige. Makan kayo nga rutin, tanay. Bumaawon to ka rin niyo. Ilad ko man pwede to'y kalkalapaw yo, tata. Napanuga ka nagna. Kinukas la kariring mo lang. Maturog ka malay. Kurang nga ti turog ko, tatang. Nagsapan tumang amin, ari ni ingnak ni nana. Nasapa nga. Kino pangaldawat. Kuna man no umay naktulungan nga agdalos ditaw. Kanon tupay amalpas ngay, no puro turog mo tiaramidan. No diyo kabalan nga ilapas ita. Manangdan kayo latan iti kadwa kayo. Tapno alisto amalpas, tatang. Kitisupay mo't ati panangdan baraw. No tulungan na latakuman. Tapno sa anak amanangdan. Uno marigatan. Ala, wala. Tulungan kayo no madamdama. Kino malam tumanay no makariing ka ngay. Kiriingin da kung intun madamdama. Sanay. Ang mga no dumanog ka manay. No madisturbo kay titurog mo. Nanang, kandak man iti kwartayaw. Awam nabatin iti naglakwak iti natang. Kasla adupay mo tayo nabati iti kunak. Naikisap mo tayo. Nay, pangalaak ngay anak ko. Kit adda pangigatangak iti impadulin ni tatang mo akorta. Alagi din. Uray li magasot naan. Sukatak tumot lang. Numakaapitak manan kadagitay mulak nga natang. Kano kaap-apit mo lang. Di ka pa'y nakamula manan itinatang. Alakit din ananang. Tagmulak tumanin iti karabasa. Ta isuti nangina ita. Ay, mala. Mabait lang nga raw. Tayo nakmangala. Tata, madlaw ko kat lumuklok magtay-tarakan tanga baka. Masikog siguro na. Ta inasawa kami tay baka ni Junel. Aywan, nurumwar ka. Idagas mo man to'y bayad ki ni Junel. Kababain Mike. Ning, apay, mabayadan ka di itan ti kasta. Nagdakkel pa'y mo ti bayad yun. Kekuin Mike. Awan ti libre itan na panawain. Mabayadan amin din. Kit ibagayo aasaan anasikugan. Pagkwartaan da taon. Nick, san akasta anak ko? Di tayo kaagyaman kini Junel. Taado ti baka na amabalintay abuludan. Umaduntumat to'y dingwin tayaw. Nala, mutoy nga ruden deta kwarta, tatang. Ta itod ko kinkwa na. Apay ngay lakay. Naganak mutan tay tarakan da tata Andres abaka. Ngam di da pa'y bayadan ti panang bulod da iti tarakan ta. Mabainak mo't nga mangipalagip kini Tata Andres. Katanya kumati nakababayin di tangay. Nala, bayaman bakit? Ang mga noon kwartada. Di tanam namaan ti pagbayad da. Wen angam saan mat nga agsikog di tarakan da no saan nagapoy ti tarakan ta. Bayamon bakit? Di mon panunutan da ita. Tulong tan kadakwada. Isupay kumamay gatang iti bagas kan si daan tay bayad da. Nagado ti gatang ni Aris iti arat. Tari na biing agbartek. Nga mawan pagbayad da kadata. Baybayamon ko nakmet. Dayta ngamin ti parikot kan kakit no dadu malakay. Nasingput ka unay. Iso nga buswan da kamot. Numaranak ni Tata Andres, siya kun ti mang singir. Kasla ka ano langan niya, tata. Nagdakkelin da anak titarakan niya. Uy nga rod baraw. Ke, agyaman na kiti gagat mo mang bambantay kadagito'y tarakin tayo Awan na niyaman na, tata.
Bilihibak to pa di tatarakin nyo. Tauren ako tong, kat nagdakkel mo ti anak na. Uy nga ron ba raw? Kitsapay ko ma, tadi ka maumuma nga mangipabulot iti lalaki at tarakin mo. Wana, tata. Papanam Ares, Mapana ki bangkag, tata. Inak isakat yan, tay tarakin tayo. ne. Itamam pa. Yalamang nga raw, taagin na naakmay. Sige, tata. Mabalin man ang nagsikog to'y tarakin mi abaka. Iso nga inyig ko dito ay tibaka ni pare yun eh. Agpaaduak mamit iti baka. Tani, imadong tibaka ni pare yun eh. Takas ano, agkarasikog ngamin dagito'y tarakan na. Tuladag mamay. Umasidag ka dito, sika tarakan ni pare yun eh. Nini. Di na mo, kaya, di na pagan, ano to'y tarakan ko, ayas asidag ko kengwana. Hey! Nini, natangkan ti ulo ma. Umay ka ko lang. Ay! Nakabulos mo tayo. Awalay! Timbarayan! Nakadayong! Ay na bakit? Imbaglaang ang tadadagos nakakita iti tarakan ta. Sakbay anak pukaw. Apay nga taan nakabulos ngay. Huwag nga ron. Kat nairot mo tipan nakaipagod na. Sana basta-basta makabulos dahil siya bakit? Kasano nga rod ang nakabulos ngay? Diyak nga rodam mo. Naimbaglaang na. Ta nasimpet ay nakakita. Kat imbaga na dagos. Ay nalakay, bantaya man na imbag dagiti dingwan ta. Ang mga ano into na sumaruno, karnyen daydan, katawanan ti mabati ka data. Ay nasapay ko matasaan na maulit dayto na napasamak. Apay nga inaramid mo na jay Ares. Jay, tatang? Apay, ti ko na, diyak nakita tayo inaramid mo iti kalban. Nga? Di ka man aging didam mo. Agyaman ka. Tanasarakan dadagos tayo tarakan ni Junel ang nakabulaos. Ha? Kwa? Ipasawak ko malang mo, tarakan tayo, tatang. Kahit impakadam ka di kini Junel. Tatang, no anyaman tayo nakita yung agulimak kayo latan. Siya kung di makamaw. Tinapatag, di dam amuan, tatang. Anak ko, saan arumbang ti kasi inaramid mo? Iliblibas mo tayo aramidan. Kasi pa nagtakaw mo ilatikas day Kita niya ko ma. Di yu pa'y kayat, numasikugan man ti tarakan tayo. Manayunan ti ipastor tayo. Awan ti agbaligi iti dakis awagas anak ko. At dalat tamit, numakalusot, tatang. Ne, da kayo magayam ti masabat ko, Tata Andres. Nagkapon niyo? Birbirukik man ni Aris nga anak ko balasan ka. Taneng, malimay, nga maawampay lang. Di pa'y nayapon tay baka kinkalding bay. Ay, kastaya, Tata. Ay, wang gayam. Adaman ibagak. Ngam, ipalagip ko lang, Ada nga mintay saan nyo ang nabayadan idikot. Naganak pa yan tay tarakan nyo ngam diyo pa'y nabayadan day chay. Ha? Kini, tiyan mo kay nabayada kong tainted ko kini Aris. Kunana nga may nga isuntimangtid kada kayaw. Ni, awan mo, Tata. Ay, sus. Di na nga doon inted, Ayaw. Malele. Bay ang balasan ko tabayadak daw. Pasensya kayon, wag. Diya mo ngamin amaw. Naimpag-taimpag ang balasan ko. Ngam naawan kwartayo, baybayan yun, Tata. Nadamag ko lang magkidi. Ang dakong dito kasi tinakaipagudan ti tarakan ni Jonel. Intarayan nakit di naming sana. Kwarta man no kasano. Masapol nga aganak man na ti tarakan may. Tapno, takit di man ti mailako. Nay. Agora ka. Sa balin sa abba ka rito Gimatang nga ta ni pari Junel iti sa bali at tarakin na. Sa bali matentit nakapagod dito Asit ga man nila. Umadayo ka dita. Sumangdo tayo takagatgatang ko baka. Di mo asin kang paray. Ni pari Junel tayo pukpuk ka. Asit ka na kang
Katsang ko na kon. Pararis! Anay. Ay, nakitam, tikas ta nagbanagam. Naimbag tadimteng ni Junel, kit natulungan na ka. Tano saan, napuruan ka kuma. Nga ro tatang. Apayanapan ka ijay, tapno iwayat mo manin ti planong ijay. Uwan ko mga ro tatang. Apalak ngamin ni para Junel. Taim madun titarakan na. Kahit kumot nga madun titarakan tayo. Tapnod na maila ko. Kasjay mo tandi na pasamak. Agbalin ko man nga dalkin ka da ito'y, napasamakin ka anak ko. Maday titakis nga apal. No umapal ka, itinasaya at awagas. Mga ramid kamay itinapinta sa pamuspusan. Tapno sumaya at tibiyag mo. Nawatam? Ay, Aris anak ko. Awan pa'y ni tatang mo. Ha? Awan pa nana. Da kayo pala ti mga pastor ka dagiti dingon tayo. Tanasakit pala ti magbagay. Day tangarod kait. Awan mutan ti ipastor ko kuma. Anya? Apay ngay? Naputay dagiti talida. Ay, dalaki din ang takaw kadagi jay anak ko. Anya? Ay sus, talagang agrairan tagtatakaw diti lugar tayo, nana. Tauray di karuba mi natakawan da. Uwin ka no nga raod. Ay, Ado tinatakawan diti lugar tayo. Pinaggigibdan da siguro Ay, naimbag nga rod naturog nila kay kuy dirabi ije kalkalapaw na. Iso na bantayan na dagiti dingwon mi. ay na, awadan. Sayang pa'y nagijay dingwan. Makitam, tibunga ti arabid mo, Ares. Doble, tidimtingking ka akarma. Tatang? Nadangran ka. Kalpasan na, natakawang ka. Uwan nga ro tatang. Sayang dagi jay. Inlako tayo lakuman. Mangiramraman ka. Nagalas tumat ti arabid mo. Sorry tatang. Saan na mahulit dahi jay? Pagpapabawya akong dahi jay nga inaramid ko tatang. Rumbang laeng. Isualikli ka mong tagaramid itisan alasaya at anak ko. Tamang ano saan la doble ti karmang agsubliking ka no sumaranaw. Ang mga no triple pa yan. When no 10 times.